l'apprentissage par renforcement كيشبه الواحد كيتعلم من l'expérience. يعني dans l'apprentissage par renforcement, un agent apprend à prendre des décisions en interagissant avec un environnement afin de maximiser une récompense cumulée. L'agent reçoit des informations sur l'état de l'environnement. Il choisit une action à prendre et reçoit une rétroaction sous forme de récompense ou pénalité. Donc l'objectif de l'agent est d'apprendre une politique de décision qui lui permettra de prendre des meilleures actions possibles dans différentes situations en tenant compte des récompenses futures. يعني la machine كتجرب إلا دارت شي حاجة مزيانة كتاخد récompense إلا غلطات كتاخد penalty. دونك la machine tout simplement كتعلم بواحد لا لوب سميتها essayer se tromper s'améliorer. وأحسن exemple نقدروا نذكروه هنايا هو لي جو دو فيديو. دونك الاي اي بحال اللي كتلعب ان جو، كدير موفمون مزيان كتاخد بوين، كدير موفمون خايب كتاخد بينالتي. شويه بشويه حتى كتولي برو. لي ميثود يوتيليزي عندنا الكا ليرنين، البوليسي غراديان والديب كا نيتورك، وعندنا السارسا اللي هي لابريفياسيون ديال ستيج اكشن ريورد ستيج اكشن.